Alhamdulillahirrahmanirrahim. Katujan sembahyang asar. Tinggal nunggu buka menggerep. Ajo jam 5. Buah-buahan harus siap. Mengan siap. Jadi ramaga batalan ini pembukaan ji. Sambil nunggu sa. Nanya apa itu kok? Lumayan benar mat rasa. Buka. A few moments later. Aduh, soal geduk. Aduh. Tak kebuka apa ya? Cak kelom nih anak ji. Pakai lampu. Mata kasa mau nih buka. Aduh, untung harus siap kok. Aduh, sunnah nih buka puasa sini mesti mis-mis. Aduh, nyerupai. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika atortu birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, anak kedua azan mo nih. Benar pa mo nih ngani-ngani di. Minggu sigit pa. Hindi dah bangi naik puasa. Juga kima puasa manut tungguan. Pak mengedok ke bay. War-war gawa rezeki tenang tak. Nah, azan apa kira udah? Cak aduh, asolat tuh orang minan nak, udah subuh kok doh. Nggak hawi, mak ngani ini. Aduh, bila mana gemio kau, jaga puasa luar, masa awak je. Alah, ya Allah.